Тумасы, Сыдыков Нурбек, Сафар Улу Абдижадил, Чербатова Абдуманат, Халык Кызы Мейримгүл, Хадирова Урматай, Умарова Гүлжамал, Хажибаева Замира Эдилер, Канал Командтан Кабыл кыл. Амин. Амин. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'il mursalin. Bugünkü bayramınızlar менен жалпы musulmandardı kutuktayız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Müslüman kardeşler, hürmetli balalar, ata-analar, hürmetli hazretler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Очень рад сегодня всех вас приветствовать у нас в здании мадрасы имени Зайнуллы Ишана Расулева. В сентябре, иншаллах, мы официально начинаем учебу в медресе у нас. И очень радостно, что сегодня в дни празднования Курбан-Байрама здесь у нас проходит такой семейный праздник. Вчера, как известно, Россия отмечала тоже праздник семьи. Приходите в медресе в выходные дни. Вот сейчас у нас летний лагерь, где-то 150-200 детей, мальчики и девочки ходили 3 недели, еще второй потом поток попросили. У нас, конечно, тут будут учиться 2-3 года в средней специальной мадресе будут имамы, но по выходным детьми тоже можно будет приходить. И вот эти шахирды будут с вами заниматься, и им будет, практику будут проходить. И вам будет, иншаллах, интересно. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Большое вам спасибо. Биздин ушул окуйдайга дайым өзүнүн көмөгүн берип, жардам берип аткан Албер Хазрат Кыгановго терең ыраазычылык билдиребиз. Bismillahirrahmanirrahim.
Барыңыздарды дагы бир жолу Курман айт майрамыңыздар менен кош келипсиздер. Иншалла бул майрамга жаш балдарыңыздар менен келип жакшы кылыпсыздар. Ал сиздерге алдыдагы дагы программа боюнча кыскача биздин огуштуулар татуулайт. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Allah'ın buyruklarını urmaktasa, jana ana atkarsa, Allah'ın aldığında Allah'tan korkuğucu yüreklerden bolur sanırım. Peygamber sallallahu kanca eşlerdi kapladı. Ya imamlara çakram depçe. Dileke karşı köptügen eşikler Peygamber sallallahu berekeli cüzünü tas jaudı. Ket sizler uqbayın, seni uqbayın depçe. Нашего замечательного праздника. С праздником Курбан-Байрам! В этот светлый день примите наши пожелания благополучия, здоровья и мира. В этот светлый праздник мы просим нашего Создателя принять все наши жертвоприношения, а также пусть Всевышний Аллах примет наши с вами молитвы. Уважаемый муфтий Альбир Хазрат Рифкатович, от имени всех учеников Духовного центра имени Абу Ханифа хотим выразить огромную благодарность за возможность проведения такого замечательного праздника. Желаем вам успехов! Aytınız bari, kutlu olsun bayramınız. Başımdağı devletey bir kovuda nayzası. En jay kıyımlanan planeta. Venera, Jupiter. Eid-al-Adha. Cherish every moment of this beautiful festival and may all your dreams. Давайте, по-моему, все знают. Рам-зам-зам. А что ты поставила? Assalamu alaikum birinчиден. Барыңыздардын бүгүнкү Курман айт майрамыңар менен. Ушул Курман айтты уюштурган жамаатка, муфтияттарга баардыгына ыраазычылыгымды билдиргиз келет. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бул Курбан айтты өзү негизи кимдер өткөрөт деген суроолор болот. Мындай Курбан айтты чыныгы жүрөгү таза, иманы бар адамдар өткөрөт.
Ассаламу алейкум. Ушу келген жамаат кош келипсиздер. Анан мусулмандардын майрамын белгилеп, ошонун урматына бизге окшогондор чакырып сыйлаган жамаатка ыраазычылыгымды билдирем. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Ассаламу алейкум. Кош келипсиздер. Баарыңыздардын айтыңыздар марек болсун. Ассаламу алейкум. Баарыңыздарды Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ошондой эле ушундай бир майрамдык кече өткөзүп, ушул жерге бизге ушундай хадияларды берип жаткан ушу муфтий Хазрет Альбер Хазретке ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул жерде уюштуруу тобуна, ушул жерде кызмат кылып жаткан балдар кыздарга баарына ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Баарыңыздарды Курбан айт байрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Алейкум ассалам. Баарыңыздарды бүгүнкү Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Ошо Абу Ханифа илим борборуна терең ыраазычылык билдиребиз. Ушунчалык майрамдык кече уюштуруп берген үчүн баарыңыздардын майрамыңыздар менен куттуктайбыз.